Pozdrav ljudi, evo novi tutorial, kao što sam rekao u prošlom. Danas ću vam pokazati šta je to FLP project. Evo ja sam uzeo neki svoj FLP project, ovaj dubstep koji se nalazi na ovom kanalu, pjesma, pa ću vam pokazati šta je to. Evo pa da krenemo. Evo ja sam već učito u FL Studio taj FLP project, pa evo poslušajte sve što se nalazi u tom projektu. Evo neki beat. Imamo različiti beatova. Ovo nam je melodija. I ovo isto. Ovdje imamo dubstep. Imamo različiti beat. Pa evo sada, znači playlista evo ovako izgleda, vidite, to je sav projekt, pa evo da poslušajte. Evo sada kreće melodija. Sada ide dubstep. Eto, to vam je moja pjesma, moj dubstep koji se nalazi na mom kanalu, bit će link u opisu videa. Pa eto, ovo je sve za ovaj tutorial. U sljedećem tutorialu ću pokazati vam kako instalirati pluginove. Pa eto, pozdrav ljudi, vidimo se u sljedećem tutorialu.